mostovi su uvek spajali ljude. Premošćuju uzburkane vode, povezuju suprotne obale i simbolizuju nadu. Baš kao i osiguravajuća grupa Sava, koja sa svojim klijentima gradi čvrsto poverenje i pomaže im da prebrode najteže trenutke. Naše odnose gradimo odgovorno, iskreno i s poštovanjem i trudimo se da ispunimo očekivanja naših klijenata jer su nam uvek na prvom mestu. Širokim spektrom usluga orijentisanih ka klijentu prisutni smo u skoro svim segmentima života. Svesni smo da moderno doba u kojem živimo donosi brojne izazove, zbog toga partnerstvo, poštovanje i poverenje koje smo stvorili u prošlosti unapređujemo sa novim digitalnim tehnologijama kako bi bili još više i jače povezani. Baš kao i mostovi, osiguravajuća grupa Sava povezuje ljude iz različitih zemalja. Motivisani i zadovoljni zaposleni su naša pokretačka snaga koja doprinosi da obezbedimo klijentima siguran i kvalitetan život. Mi smo moderna i digitalna, društveno odgovorna i održiva osiguravajuća grupa, uvek usmerena ka klijentima. Naš put je zajednički, jer kad smo zajedno, nismo nikad sami. Osiguravajuća grupa Sava.